tunia he TLH Media YouTube channel apna akikal songin golhang bro le se he interview ki bolin election thu wang se micha ki sei mo lo hong ki sei po le ki nom lo de hin adang dang viewers ho to subscribers on ama chunga he het nom de dim set aumin hiji chun golhang hauneu at Jargoon ama right hand pa ama he higher ki bolin ama hin thudo neo viewers ho to subscribers on het nom tin ho ahin do di hitai anang asingote hello ale anake pan pe nga lo tin tu nia hi inam sungova ga het thei mi ta I kha politics thu wang cho ahipon he jong le politics lama ichan game khana ve zoi ta ipu pa ta hen kaung ke holem de hi en thu do neo election thu to kim nai ma chawang cho hong he pon tin he jong le neo cha kan do ding a hi en aman jong in don bo ding ka hen te men ai le hepu tunia hitabang phat phai nang to ikimoto theji in ka ke pa e ikhat ucha izat na hiu ham pasal izat na me izat na hiu ham chele itabang bang background na hi ham ita ipina bolam ti cho khave in sei pi wo hello lang pasal hel thum na me heli Kehila no pen. I'm the youngest. NANI?! お前はもう死んでいる。ai le to he na ho he na hong kon to na hoi lai ham chule iti apa na phaya na hong pa na ham Kang kon don la mulam okor village na. Okor hintin la kang wang he la kyong ke nyong la pan lai he phai ko mu ta he. La kam lam la ka yo pan la kang uma ka he nikit. ale to he kom izat gol hang na hi ham toy le hin 38 kitabet so he ale in mun no mun he hoi lai lai na nei wam chule izat zat ita bang value he na nei wam bazala le thing hanga ita bang se the na koi wam phai le hin la he adung lam hia adang chule champur ai le he pu to he churan pula in jong kan event tin na hoi lai ko ham churan pula molim phai model phai so promising ai le to hi ita bang source of income na nei wana iti na ke ba ofam source of income ti so ko un thika bol le kyong government minister election na scheme ipl ai cho ta jula ale nang na uno jong he america sine hi lo ham ji ga ne setele american jong na hi ga kom le american tia jong na ga ko thei ta he na america hoi la he ta om na Florida na phai carnival cruise ga mata lang general manager ale putu he ita bang portfolio na tu kham masanga he ta ka tuile all manipur tribal union vice president chule manipur farmers committee head advisor kom ai le hepo e khat le khasim nalam pang hi ita bang background na ne yam na chule ichan na na simam chule hoi lai gam hi tu chan gya he na chut khatam na china mon ho to I ho gama hi ami ho he na agam hin dan he jong le ita bang a ki khit na na mu am na hiti ho hi them khat na ga sei thei dam kha na educational background a ki panin them khat hiti chen hin ban se yo ngi li hak condition hele abi change chu kana jawin plus NCCSC certificate kana jawin chule German language sikima diploma course kana chain ai chu hin gam chui le chun ka chi kha long ni Andaman Nicobar to Pondicherry hin adang si siwa India gamma ba hin ka chi tai ki tilawang hin ka jo sui pong because Facebook also evidence so ke hin hichun tin
chu hin tin abroad na outside India na wala lai na chunam o Brazil chun Canada to ko hoi na Florida bang chu tu ka chi ai chu ing ai le to chu Canada to Florida ka chi en ti na ewang hen na chi a na sei lo khat wang ka he en na chu chu le sai studio kho China na chi na lim zong a omen na ken sei hi yong la mi osin China na chi chu a her so ke hen na ewanga ka khat khon photoshop hi diam ti zong he aging moji in na hi chi hi ipi itabang ipiti clarify na bol de ham na ti chu China na chi da jang chu hin sei la chon na No! God, please, no! 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 bala chula ko ko bala Photoshop da ham ako ma China sipai ading yung namuso ke ko me ai chu atu lam da poi del evidence ading out chu ka Facebook ko phong do lo chun so ke hi Chinese sipai ho adin ato na yung langa gat ai hin ai chu proof hin e bala ken bala la chu Photoshop me ka ti da evidence ko Facebook alim go check bolo chun Chinese pay home so ke like that means China ga me hi ti na proof ai chu mi chu ayeng se kilo chu le se chu ding mo he a le se chu ya chu ding mo chu tu la jealousy khang ta eng set gil lo na khang ta ai no ta chu nong ka jo chu ka tu se jo hoi tam ti chu Facebook ko check bol nang bela chun China se pay on na mudi hi hoi ta mele chu China se pay khat lang khat asung lang khat ai chu kun approve ta ko la chu min ja na Photoshop me hang de chu proof ta chu la ai chu me henge lang Facebook spell to lim gila ko ta mi abong ayeng se gilo yung Photoshop me ti ai bang ai chu ahipon a capture le ta ka kap Photoshop ba kip gen pa kon ikap Photoshop yung imja ka ball po ai be ma amon kakak me kap tu ja kakak me Photoshop no edit kiti om sa ka bol po ai chu he ai le khat thu do aban ana salbe o heten device group WhatsApp group ma khuna nang hen min asida na hen nang hen montina guest na chi na ho special guest ho ai lo guest of honor ho function ho ai ta na ke ko na ho he nan posing active chi athei da loi ai lo la ke pa pi loi jong om kin na chi hi epg ana posam ai lo le itabanga epg ami ho hen hi ta a her khelo ham na hiti hoi mi pi he denga ipi na sei no mam ki pa me ki ho chu MLA tet MP tet ka he wa chu social media ka sangai ve Oh, hell no! election kon zo hitan mi na chu thang thip eng se gilo tam de chu e chu angai na he chu mi yo ate kha chu program kha che ala hiche game mi pi na tong e ti chu social media ai chi khat ki hilowa ISTV impact TV a thangjin ke on he so ke ki hilowa adang da bisoji minister na intending hala ai chu koi thang de akila ai chu ne the chu ai chi kyo intending candidate chu kyo ko chu ka duty chu social media ka sa ngayo hiti chage mi pi na ke na tongin hitin pan pina pe ti chu ki hilowa bato mail he atet adang da ho ko social media Facebook impact TV I mean thang de al ha ko la ju kyo candidate khat ina kyo so ka duty chu plus election ko jong hita nenam ai chi chu mi ai eng se gilo so I thei da om de che yes de bong le si chung so ai wang cho chu min sei sing lo kyo ka duty chi ma chi ala pa na su min ngai lu diu in lu se diu vote ipin no se in pe the ne the ai chu me ke ki hu lawa min mai lhaw intending ke na boso ke kula WhatsApp group Facebook ISTV pen program ya u si mu dinga ta do ji ko me ai chu me ai ti che ai le thu to aban ana sal be tin na kapupa he montina achi na ho khon guess achi na ho khon amon mona he aga thun na mon mona khon khat camera ka min apan sa ji na
gari chunga kal do ko hita ta ai lo la hong kom la ta hita ta ai lo la thu ase na hi hen lang mi pi hon pa vu a o pi he nang pon sil pi pe na i pi rong la camera khat apan sa ji na hi chi hi MLA a hi lo lai ai lo MP a hi lo lai ji a mi hi amo man ham ai lo le na chi ki show off na a bol ham question khat he ilung thima a umen na ji chu hiti ho yo se i hon ki im jong le mi yo sin Facebook a amu so ke ta chula china yo se chu he mi ho hen long boy na anei ji wa chu hi chi ki show off na a bol ham ai lo le ipg ham ti chu aman in hil che pi den ka hin te me ai ki pa me IP a show off yung ti di ham kyo chu MLA tet MP tet intending ki ya chu kyo chu social media ka sa ngayo program amin ito san nai pon pa vuyo piam ai la meman to piam ale enne phat ti chu kyo ding ha chu video kap da social media chu athan ngai hi chu as intending candidate ki ya chu he henge mi chame lawang chu ho poe kyo chu le mi MLA tet sa MP tet ta intending ki ya chu program ka chela jau se chu mila to an kani khom na holai hi jong le chun man to pe ne chun ka kap do video chu kap lo te ngai he social media hello ko e kyo han henge abong ka mi na le se chung hina chu I thei da di ai bang kyo ka duty chu ayo ka se bonga chung atiwa si group pa post boss ki mi thei da di chu ai bang kyo intending kendi khat ki ya chu abong chu se da abong chu ipa chu ama mi pina kha to pi ho guest of honor upon la pa na su min illusion be de jula se di ong chu mi jealous chang chu te te chu me le se chung chu me ai chu ale he pu khat hitia na hong ke man cha na montina guest ho ana pan na he min montina nan ko na he ipi hi nagen thei pi penam chele ipi hi nomna sa penam chi chu hin se yin lang hi chite ni chu chele a chaina adingen tu laya khang tha ho denga itabang thumop na nei nomam e khat ga sai ding in football lam zong akhang to tan gorse kichim gorse azong ki wa the he tan na e lo yong le khasim se yong a phajenge na ti am ipiti na sei nomam amasan hiti na ki man cha na nagen thei na pen le na nom na sa pen na ki pa na pen hin se masan na che phala chap khang tha ho ding thu mop khat hin se yo ai ki pa me guest of honor function president che ki ho he thillo wang cho he poi ain election aki bol phat na he hita mi pi ki pa na khat min ngai lu tan ko le kyo ding a ju da the nai te poi ya su ini hang vai pan kham khama chu min ngai lu ta in ko ya siong akichia itas mi pi ki pan ding ai ta so akila monjia akikitir hojia hita chu ki umen hichi jo he thillo wang cho he poi min function person guest of honor in ko ki thi chu ai ba kyo chu mi intending social worker politician ki pana chu kyo nei lo umte lo kyo te mi ngai lu ta ngo pana kyo ka che te ngai yo ka che wa mi pi ki pana chu ka su burit ngai yo he oneo ai chu he tu la yut khondinga gatir ho chu ai pi kyong ken se ma mi tu la mi ko ma ngol do mi line pi line la a kya so ke time Photo. No. Hi. Okay. hiti chu ale ki pa amen tunia pulit say former MLA and MP candidate song interview iga born out tu ni hi chan hi na chai taw tin apan apat a chei chan ge aman jong lunglu ta le thanom ta kineu sa ta he ta kholang pe mu sang aste se sang ta hi jong le aman kineu sa ta ki hoto kathu don bu no kathu do ho e hin don but pi juven achunga ki pathu kan se juven ipi hila abana e bol ki ka wa dingen hi chan hin na chai taw te ka ki pai